te whiawhia toi whaatala whātu i le nei tae au mā lola soifua manuia o Talafola Radio Samoa. O le a se eni usila atoa i le face lona lua, mai le po ana nei e tali atua i le Omicron. O le whaiunga lea le malo wa au mai le mai a whaamawina, o le iwa se lau valus fultasi cases o COVID ana nafi. O le toi tasi le minute le se fulu lua i le po ana nei e aloa i ai, ma o nisi o suingo le asau ma le ala asanga o le whao ngā tele o le rapid antigen test, pu le periota e whaanofo e se ai. Ato ai mato mai whaatekonolosi e whesoota i ei tangata, e vāvala lata sootanga ma cases whaamaonia. Ma ue talafou, o le ua mai atufa pusa rapid antigen test i le tele o whalewhai ngā luenga te tele, o lo au fia i lalo au nanga tā ua. Pei tae o le ama whai lava fo i o nā ngā i tangata ngā lulue i nei au nanga. I no fuangolo o whai ai tui po health providers lata ane, e au mai ei pusa e se fulu rapid antigen test o iai. O tangata ngā lulue au nanga i ele soifua maloloina wha apele sa pala ino mea ai. O le ama whai lava o na fo i ngā lulue tu sa lava pe close contact, pe a whaia leo le siake wha o ngā ile rapid antigen test, ai fo i mai e negative to e le ai ni aunga. Mai le po ana nei, o le aloa i ai fo i swing o le atu umai ai ile na o le se fulu aso wha anofo i sea. Mo cases wha amaunia, mai le se fulu wha o iai nei, ai fitu aso mo close contact. E le o iai ni fo lingo le wha vai o le au te o lo i whafo le palemene. Ma ua wa iai leo i se isi awala e wha atala no ai mai se mo le file mua o tangata tua o i ua a fia. O le asolo na valu le nei. Ma i se wa inga na iai le asona nafi, e o atu le tasi a fe lato e o mai lava na nafi o iai. Ma o lea ua wa ai leo e ave ese ta avale o lo opaka wha asolitu la fono i lunga o le awala. Mai le afo le ono i le fiafia na nafi o leo wha amautino mai le ofiso leo. Ua wanoa le Sky Stadium e paka i ta avalia i lato nei. I lea fuafuanga tu sa matala le tio ni usila o lea satalia le leie nisi. E ui laile o iese fuafuanga e ave esea wha amalosi i se awala e atili vevesi ai. O le ufa atala noa e leo le ami i mea whai ngā luenga ono mo omia. Pe ao o ise tūlanga e ave e sea wha amalosi mai eita avale mai le awala. Ai tangata Wellington e mapisi nisi la latane wa a fia ono o le solo te e. Wo lato wha iloa le fia ma ua umafoi ma le pusa ono sai. Wa wha amaunia le tina malanga mai ni usila tau no i rarotonga i le koviti. O le tinana fe soota i atu i ailo na ainga i ni usila nei e a ngā i moso na siaki i le tau nu ua i le atu kuki. O na ua sautala o i o le close contact o le case o lo i nei. E le isa sootanga o le tina lea ma le case wha ato a maa ua fo i le wha i ungo le vaiaso e wha amau niolo na siaki le mai a fo i mai ai ma le atu kuki. E ui nei reporti e le o sui ai le wha i unga le malo e tatala pea whai toto o le atu kuki i whai ngā malanga mai ni usila. Ma ua wha atonu ina fo i le soifua malolo ina tangata ua wha alongo ina unga le fulu e a ngā i mo siaki. O le aso fo ina nafi na wha amaunia mai ai e le malo le atu kuki o whanau umalalo le 5 tausanga i le aini tui o le ama whaio nasi e si atu ma a inga mai ni usila mai le aso mua o le masina a sau. Ualo ia i le sosu inga mō pāse se whai malanga mai tonga tau nui ni usila. O se tala lata mai le ana po i le mai a wha amawinai o le se lau tolu se fuluiva cases a tonga. Mai le whaatono le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield a matatu le aso le amo o mia le whai o le rapid antigen test i le to aitau nu umayai. Whaapea le asolo na 5 nga i le asolo na 1. Ma e whaato amo o mia le whaanofo e sea i le fale pe a fo i mai le siaki e wha amaonia. O pāse se uma fo i mai tonga tau nu i le aso 2 Februari. Wha asolo atua i luma o le amo o mia le whaanofo e sea mo le fitu aso i le to aitau nu ai i New Zealand. Ma e tatau fo i ona whaia siaki rapid antigen test i le aso mua ma le aso 5 nga i le aso 1. I totonu o lea periota o lo wha amalo sia le tatau ona wa ai le leo aunga ma tau ma mau manofuanga i mau walunga le lamatia i le wha amai e pe o wha atasinga te tele. O lo tatala pele hava noi tangata ngā lulu e wha avaitaimi mai tonga. Tala muli o le tae au, o lo wha awau pea ngā luenga toi wha au laile e le tise mo ai ngā a fia ona o le lolo wau le tau na yeile wha i unga le vaiaso ona o whai ngā dovi. E o mai ana po, tu sa ma le 5 fe ai ngai vaenga ese o Aukilani. Ma le isi whai tau wafe i le o ngā totono le North Island o lo opongi sā pea i le lea i o se ele tise. Mai le pulenga le vector o le olo avela lato wha mua i le toe wha afo isi o le malo si anga tau ele tise i whale mai. Ma whale o iei tangata mātutua ma olo o solonga le lei ngā luenga i le taimi nei.
O nisi o ainga o le whaaleanga ino laina le mafua anga o le umi o na pongisa, ona o le tele o ngā luenga e toe fia whaia. E ui o le ana tele ina langi le leia na nafi matoa mai le savili pe tai o le tele o le la auto ulu lea na aluai le taimi o le au ngā lulue. Wasa wai fo ima fautuanga iso o se ainga lata lata i la au te tele, e wha ai te mamata alia, ina ne ipa u beto o ulu ane fo i la lama a fiai. Wasa wai fo ima tala ono atu i le vaiaso atoa ngā luenga toe wha ale leia, e wha au laile ele tise i nisi o vaengo le atunu. O talafo nā mole nei fo i tai au.